Economia Timor-Leste hahu recupera povo nono kalau sirani servisu aktividade ia base hodiak maske sidau recupera lolos tangne husu ba governo fon mai hatu hadiah dia kliutan. Anu ini rekona ba kini ekonomia ia pinang rua liuba kita ni inflasi sa ekonomia mona. Lebe awan wing komesa hagu kedang depois de covid-19 recupera pela kali. Ekonomia mos começa linha gráfica a recuperar. Também da lema awan wing parau economicamente o orçamento lebe que circula da Rainara economicamente sa. Lasan bot liu mai be começa sa dua. Sa itu para ver bisa recuperar. I bawa yang mau ni sedia kita. Sampai tarik kata durante dan ini dan dipugus sudah akilar ponawa ekonomi railan sama selalu normal kan ini maka bare wanita tarik kalau ina impact ponawa ekonomi ini pugus sempre halo demonstrasi ini pugus halo protesta banyak governo banyak parlemen nah nesta momento ekonomi itanya laut dia kan mebe precisa dia para dia kukan sampai dengan memang kita resirkulasi ekonomi laut kan kubusir halau ser negos lor laut kan ya kuat bazar hira mebe kita bazar ya Komoro bazar ya Manlewana bazar ya Taibisi siapnya laut normal kan